no matter o kae jwang ha o etsa ntho o etse we betse there's someone e leng hore o shebile, there's someone e leng hore o mametse wa bona. So lesedi a ka apply nna ke Jozi ba mona ha ba nkutlwe wa bona. One day ne re na le ka di Friday ne re ya Protea Gardens Mall ka di Friday se ne re broadcaster ra ne re na le studio se re broadcastelang o sona, so batho ne ba khona hore bona ra. One day out engwe ya rona abatla re mona hona le time le batlang di number tsa hao wa bona ke a uthia ka Mzulu wa ene le sound engineer. Ai wa bona dialing a siqhumele batho mona ke re mona o disa ka ya re mona o batla o bua le wena blind ke ntate mo ha motsebe wa bona ke re ga kena wa bona ha ke re o kena chomane la nna ke mo tseba ke e wa kena re man ke a bona wa sebetsa wa ntsebe wa bona re mfana bentse ko mamela maleno kitle molong ke ko mametse eng o komphe nomoro tsa batla re tlo qoqa wa bona ke mo fe di nomoro tsa ka sharp esane ke jwetsa o thina diamond ke legend ya rona blind so tseba le bitso ha se ke mo jwetsa ke yena ntate chomane wa bona a mfounele man ntate chomane ke show after a day or two re moshimane ke dula ko mametse what Monday wa beke latelang ke ya zigela se senko zola hore ke ya zola ke lo etsa hariye ke kopa o tlo kopana le station manager sa ka wa bona ke batla o tsebe fela ke my station manager ntate Mthibi ntate Pula ne sharp ha ke ye Monday wa teng o tletse ke bana ba sekele so ne ke le morena so ethu ntate ka batla hore wa tseba ke kene ha ntate Chomane a ntsa bua la iza ntsa bua ka ke kena so ai bana ba ba mpona kaofela ka thi mo qhazitse blind ntate mo qhazitse blind o jwetsa ntate ba reng ke ntate wa ya kgwadi ntate Mothibi a so fihle ora ntse ke bua ka mfana Soweto a etsang dust ke bua ka mfana so ntate ha so ntate kgwadi a so nkutlwi ke present wa bona o bona the way bana ba nthabetseng ka teng ne ke le blind so ntate kgwadi le yena like a qhaze wa bona ba ske ba vaya ntate Chomane a mfounela Raymond be ba di intro tseo ne sharp after show ntate Chomane ke tsamaya ntate Chomane a mfounela Raymond batho ba ha ba tsamaya ba tlo nka beke ba le so ha ke o tshose mare ba tlo mamela wa bona ne sharp ka tshela thupa boss Tuesday Wednesday Thursday ba mfounela hore ba kopana le nna ba tsamaya ba kopana le nna Friday ba batla mpona ke ntate Mothibi le ntate Ntho re mo holiday inn or kae pela hona SABC da grane o ke tlatla vele so hoseng ne ke le motho a isang gift gymming ke fihle ke mo emele gymming da wa bona so same thing we did the same thing Friday Saturday ka mo vaisa ka mo isa gymming aka ba jwetsa le batho ba Jozi ha ke tsebe le hore bontate ba le ba batla ho mponelang wa bona ravaya funny enough Friday Saturday ke nna le Mzolisto Zola 7 Mzolisto ke ma Crotman ka fe so Thursday Saturday ka re tsamaya re lo jive ke a hopola Thursday be re lo jive so be re robalang ndawo nge one kaofela Friday ha re tsoa re isa gift gymming be re mo emela a qeta o gyma re kena koloing nna ke a meeting wa ka so ke nna ke Zola ke mo giftana so a ke kena ma time a dutse da reception da ke sure ke ba qhazitse blind because Zola was Zola back then Zola cancer on TV, the impact, the gift, football, wa bona. My time ana qhazile le pele ba bua le nna or hey this boy wa bona. So se ba qoqa le bozola la what so hona le dipampiri hi ka thi ke contract ya ka ke contract la ntate Mothibi mona ke re se ka o senyetsa nako bana ba thabetse majita ho le ba mpitsetsa ka thoko re se ka o senyetsa nako ra o batla malesedi wa bona ene mang le mang o batla o spana lesedi wa bona ing contract ya o kene ke sheba ha ke yona yo ai se ke ro bona ke tla itlisa bara no problem ke Friday bara ha o ka etsa fela Monday be le teng wa bona Zola tlo ke jwetse majita re ba video contract majita ore baba why sign a demand lo ha ba bala lo bala ba ye mfethu there's no way why sign a demand clear I sign on that contract I sign on that
yona e ne le monate, just that fela e ne le yona ntho ya hore o batla iketsa ekare wa bona hore ke tla e kgutlisa Mantaha. Majita ba re sign la man, after ka sign ka ba fa coke na ka Lesedi. I think I had a week to say goodbye ko spanning da ka spana beke eo, that other week ka se join Lesedi. O fihlela straight ko 3 to 6 3 to 6 incha because ba nkukile ba nkutlwa da wa bona. So mare batho ntwe e batho ba bangata ba sa itsebeng Lesedi a ke fihla ke kene moyeng after 3 months. So ke fihlile ba re ruta ntho tse ba rutang tsona. I only got on air 3 months after hore ke sign a contract. Yeah, mare hentse ke gola every month ke le mona ke thabetse go gola boss, ke thabetse go gola mare ka kena moyeng after 3 months. Yes, ke kena afternoon ke kena le Twasa. That's where everything started. Yeah, from 6 September I think. No moyeng ke kene October November September October November ke kene moyeng November ke join Lesedi ka September, on air ka kena November. Yeah, so ke fitla ra Twasa was big on Gem Early. So I'm this guy ba sa mtsebeng twananyana, but I always knew hore nna ke tlo tshela thupa, and I always knew Lesedi re hola ka lona. I mean ha o le ha nkgono wa ka disinda radio e dula ile ho Lesedi fela, ha o le dladleng radio e dula ile, so re hola ka Lesedi. So I knew hore Lesedi le shotang, I knew hore nna ke tlo tlisang ho Lesedi, I knew hore I'm gonna be unique mo Lesedi, I knew hore I'm gonna push boundaries ko Lesedi, I knew hore ntho ke tlang ka yona Lesedi they not yet ready for yona. So ke tletse ke tseba, and I knew hore ke tlo ba the best in that slot, and it became like that.